Ke ke sa tsebo exercise high di ka tla ho nna tsa nshela. So wena wa o diqoma wa o tjola le di-ex tsa ausi wa hao. Ke batho ba hantle ho nna. Ho nna ke batho ba hantle. For ukuthi wena uthandana nabo. Wena ulale nomuntu olala nami, ngijwayela kabi wena. Ngijwayela kabi wena. Wena ungijwayela kabi. Wena ungijwayela kabi. Ungijwayela kabi. Mr. Jones, Mr. Jones, Mr. Jones. Ngijwayela kabi. Ke ne ke dula Lesotho ke re nna ka tla mo Gauteng ha ke fihla mo a o sokona sa ntshware sharp a sa ntreat sharp a ntreat like Betty like ha phele dijo ka tluka ba ke sa sebetse nna ha phele ke sa je ka tluka. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting Jimmy Son Joseph Pascop, this is today. So guys, today ke tlile mona family ya Msibi, ke ngolletse ke Osbuli ka mona ke na le younger sister ya hae. So Osbuli ska re bitsitse mona. Osbuli kopa go jwetse hantlantle o understand di viewers tsa rona ska no o re ngolletse ko emailing. O wena hantlantle le Osli relator ja o ban kutlulong tjwetsa mo le hore o na le kara ke tseba le share mme o etsalang pa ne ke batla ho understand atle so that di viewers di kgone ho understand gore lona hantlantle le di sisters ene le related jwa. Mina ngobuli uLerato umntana kababami asihlukene ngomama nobaba. uLerato into ayenza yangithanda. uLerato ungenza islima ubhizi lalana namadoda ami wonke umfana engeke ngathana naye ungena kuye. And ngendlela sekungayo la endlini angisathandi. So la endlini kukabani indlu kababami. Oh okay. So into azenzayo nje nempahla zami ngizigqokayo uyazithatha afuna ukuzigqoka hambe nazo ayibafaneni like into ayenzayo nje ngithanda. Mangikhuluma naye ngihlala naye phansi uyangithuka uyathini ngeke wayeka amadoda ami. So uLerato uthandana namadoda wakho ex wami wonke umfana ngiqeda ukuthandana naye ungena kuye and ngeke phela sibhejwa amadoda ayi1 noba ngathiwa kunjani na ngeke so angiyithandi nje lonto le mangihlala naye phansi uyangithuka uyathini wenza nje into ezinakes la endlini. Lerato jwale e tloa etswa ke ntho ya go wena o itetele so o ithola o tjola le di-ex tsa ya older sis ya hao why etswa ke ntho why di-ex tsa hae specifically why tsona why di-ex tsa ausi wa hao Ke ke sa tsebo exercise high di ka tla ho nna tsa nshela. So wena wa o diqoma wa o tjola le di-ex tsa ausi wa hao Ke batho ba hantle ho nna. Ho nna ke batho ba hantle. For ukuthi wena uthandana nabo. Wena ulale nomuntu olala nami, ngijwayela kabi wena. Ngijwayela kabi wena. Wena ungijwayela kabi. Wena ungijwayela kabi. Ungijwayela kabi. Mr. Jones, Mr. Jones, Mr. Jones. Ngijwayela kabi. Wabata. Ubata kucheba. Jalo wena wathisa. Ngiyashisa nna. Uchisa kai wena ka di-ex tsa hae kaofela Ngiyashisa wena. wa excited on tla ho nna. Yeah. No, I wa get excited excited. o ya Mr. Jones. Bana. So what saying lona my sis? Ya pele ex ile nya data lona why utlweletse wa ntse sa utlwane lona leno. Cause ke moshimana like ha sharp ha beche. Oh, jalo wena o nkela batho ba uswa ka baka la go ba mbona. Bana le o etsetsa my sis wena batho ba hao. Uyazi naye. Mohlomong o bona leso bemenzela. Wazi kahle naye bebemenzela. Akekho umuntu yonke into uyazi wonke umfana bengithandana bebekwazi ukumenzela naye. Kanti wena ibond yakho nama boyfriends yakho abanjani nosisi wakho? Ibond yenu. Kuba right nje Uba sengisho ubahlanganisa kanjani nosisi wakho yenza ukuthi kube njani mawuthandana nomuntu? ukuthi abantu bami isikhathi esiningi bayamthanda because bayazi ukuthi umntwana kithi. Yeah. Ngapha sinoba babethakana ndaba nathi. So uyazi ukuthi siphila sithu. So yena lo yonke lento ayenza uyenza ngoba eyazi ukuthi abantu bami bayakhona ukuthi bamenzele. Bamthatha as bathathe ngathi yimi. Waba ushiya beyakuthanda abantu bakho. Ake bakushiyela wena. Ake bakushiyela wena. Bangenzela kudlula wena. Bakushiyela wena abakhosha. Wena ekhosha wena. Uyakhosha wena. Bakushila mfana. Wena bakushile baze kimi. Baze kimi bakushila. Uyakhosha wena. Oh my Uyakhosha wena. Maka wena my sisi lwana wasenya. Ene ke ausa o moholo mo. Why o etsa so makantana? Ha o rate ausa kelello. Ana kelello ka hore. Like ha re na le tjhelete hore ka jwala ka yona. Re ka hloka dintho ka mo ntlong ena re ka jwala ka. Le dikelello di kena ka di-ex ngobane mo le re bua ka thobalano wena go bala le bona o etsang king difference why di-ex tsa hae my sisi banna ba tletse so ba extra na tjhelete of taba nna ba ka ntle uyathengisa umakhosha wena umakhosha wena makhosha la udlamina la endlini imothe yonke into uyadla mara ngemali yabantu bami ngijwayela kabi wena batho ba wait my sis emampile mara le lona le bothata my sis tlolela ntho tso di etsang o tlile jwang o kopanela ex house ya pele o tlile ho nna ex ya pele yang fereya ya ntjotsa go ke motle ke na le fikara jwang ke so ba shimane ke batho ba jwang wa tseba lo wa utlwa ba shimane batho ba jwang mara wena you falling a ke se wa ilatella ntho yes o na mpha tšhelete so ex tsa hae kaofela di kgona go mpha tšhelete ke auswa mara ma ex sister lakho mona akusiyelani why bakushiya safuna wasana malangisi abusana mali ama ex wakho kusho ukuthi uyabanda hamba usibheka uthi unjani wena
My sis. Umoholo hampe wena go yakisa di-camera ka pela nna. My sis wo kopa motlwala. Ke kopa motlwala my sis. Ke Ntshwela tswa hao. into ayenza inhle. Ya Wena ungayijabulela into ayenzayo. My sis Wena akulwa. uyenza into ayenzayo. O batla mo shapa jwanong re le shwa ke re dilo mara uyangijwayela. mamela he. Namagama akhulumayo usho ukuthini? Never ke ithabela ke tlile motho o thusa ke Namagama akhulumayo usho ukuthini? manje ngiyekele ngilwa ke. Hayi sisi lento ekhulumayo. Lento ekhulumayo. Kopa emo bantu batla o shapa relax atu. Angisabi lo. Awumsabi njani? Oh my sis wait. Kopa tumelo lena my sis re tlo lokisa ngitaba please. Ke kopa re lokisa ngitaba please. Mutsho molo. Mamela. Ngibulala la endlini. Angithi ungibizile si Josie Pascop ngicela ke ungiyeze ungiyeke ukuthi ngenze umsebenzi wami my sis. Ake umpitse disentshore ke tlo lokisa mo. So if wena sampi chance sorry ku thusa ke se botlo sebetsa jwang. Ke a seba o kwatile but ke kopa le nno mpheketse umsebenzi wakhe. Mara ubani ukuthi lo muntu angangibulala. Yeah, Angangibulala lo muntu angangisi poison serious. Yes, Angangisi poison lo. Angangisi poison wena nje. My sis mamela he. Wena o wrong. Ntho o yetsa ngiyaswabisa ebile ya tena because of ka se re motho ile o swa hao e bontse etsa ntho so ebile o ba ile sebete pela sa di camera o jwe sore batho ba hae ba o fa ditšhelete ba etsa eng o wrong wa itlwisisa ntho o mara jana Ke go mara ke nnete. ke nnete ya eng ya go no jwe ke Wa ba mpha tšhelete. Wa ba mosile ke exercise. wena wa ntse di o excited di o chat wena wa ntse di o Ha di sana tšhelete. no di sela ka tšhelete Yeah. mara ba bona gore wena e ba sono ka wena because of o tlo gona ke ex o robala le yona ke o robala le yona e etsang ntho tsona wa tseba go mele ke tempele ya ntate Mdimo Ke a tseba. wa Yeah, ke a tseba go hantante mele ke tempele ya ntate Mdimo Ke a so tseba. if wena o le wena o le motho so o sa batla go hlompha mmele wa o ntate Mdimo o fileng ona o batla o iswa o ha qeta go gawana le motho o ne go ba lena we nka jwang ntho e jwana o nana gore yena ha ntse gawana o nana gore yena ha ntse gawana le bona batho ba wa rata o change di partners ha rata o tlo ipatlela motho shapa but wena ha qeta o a gawane le batho bao ntho o etsang keng go go no go tlhaele mo lo seng ke ntho rong hlompha mmele wa ha o my sis Ke a hlompha mmele wa ka mara la uswa ka yena wa ntella. Wa O ntella. tella- Wa ntshisa di-camera. Wa sa dula nna hantle fase a njwetse wa ntshisa di-camera. O hlala nami kahle udayi yona ba Ngihlala phansi. Kunini ngihlala? Uyangijwayela lo. Lo uyangijwayela lo. oh wena uyaphuza sis akwakaze uhlale naye usoba Kaningi Mara today usoba. Noba ngisoba ngihlala naye phansi lo. Kusho ukuthi nje uyangidela. Kahle kahle lo mntana lo ufuna ukungibulala. partners la bua ka tsona Eh. mara my sis kopotlo le ntho o etsang na Ayeke lo ngijenga abantu Tlohella bakhe ntho o because etsang o shelwa ke o etsa ayeke lo ngijenga amadoda bakhe because nathi siyaba. Wena uyangijwayela. Wena ujwayela kabi wena. Uyangijwayela wena. Wena sis uyangijwayela. wena wa bora wena marantantle wena wa bora no ntho o etsang ha ina botho at all ke o uswa ntse ke le busy ke try o bontsha but still ntso etsa ha o khala le six ha o uswa ho etsa seng ke etsa ngi extra uswa hobane ke ngwana yeno Uswa ka nqala fihla mo ka fihla mo sa lesedi. o reng my sis Ke re ke fihla ke ne ke dula Lesotho ke re nna ka tla mo Gauteng ha ke fihla mo Oh, my sis. a uswa ka na sa ntshware sharp a sa ntreat sharp a ntreat like Betty like ha phile dijo ka tlung ka bakeng sa sebetse nna ha phile ke sa je ka tlung ka bona go betire nna ke go exercise cause exercise ke ne di mfa tšhelete ka bona go betire nna ke go exercise go mfa tšhelete ba mfa sona ntho e ya go utlwa le di extra o uswa hao o entse ka intention o mo heta back ka gore lena o abuse ka gore lena so yeah ke entse ka intention gore le nna ke mo hete back cause le nna nang abuse ke a ntso ga bohloko my sis ko pa re tloleng lwana re keng re dileng fast re ke re solveng taba e because of ke hona le ntho mma okay ausi wena itse o le rato makezala a tswa ko Lesotho njengoba a tlo dula le wena ko heno o qadile o sa mo fi behavior sharp nna kana ngoba o ya sho ukuthi yena kuze a treat so tswela na ex akho is it because of wena o no sa mo tshware sharp a qetela sa batla o utlwisa bohloko ka di ex hao na iphela revenge ka tsile ya ga tswela di ex hao Yini into engiyenzile? Wayengakhulumi nami Lerato. Wayengakwazi ukuhlala nami phansi. Wayengahlala nami phansi Lerato mara. dala ngifuna ukuhlala phansi ngikhulume naye lo muntu lo akakhulumiseki So wena Nhlanhla Always uma ngikhuluma naye uyangithethisa uyangishika uyangithuka into so wena ezinjalo Nhlanhla o sibuli ha ka stop ntho ya ga o tshware hampe o ka stlwella le o jola le di extra high nka tlwella if utla stopa lena mara tla wena wa usa bona ntho ya o sharp jola le di extra o sibuli le ntho wrong go buisa so we wa tseba gore wrong vele e wrong mara ne ke etsa go se batla mo kusa bohloko ne ke etsa ntho jwa di extra go se a ke gona kusa bohloko ka fihla Gauteng mo ne ke etsa go le nna ke mo kusa bohloko so if you tla stopa on treat the one treatang ka teng na etsang hangata ke batla go understand le nna ke tlo kgona gore se ka hale le bana ba motho ke utlwe mahlako gore a lona le lithu o na o tshwara jwang se ka no ke ntho tse mpetsana ga di etsa wena like tala fihla mo Gauteng a kere ke a fihla mo okay fine ha ke fihla fumana gore nna ke na tšhelete ke sebetsa ena wa sebetsa o be fanza mfie tšhelete o tlo pheya ka mo ntlong ha ke tlo ja o tlo re nna ke ipone tate na tseba ka taba eo wena o sibuli ana taba le rona ha ntho ya tla taba lona ke jwala fela rona re na taba le rona jalo o sibuli wena nona le utima ngwaneno dijo ma o thole mali kuma boyfriend o time ngwaneno dijo Bengingamaki because bekuphekwa la endlini ukudla khona la endlini. But uLerato yena wayengasukuma hamba yopheka. uLerato bengafuna ukupheka ubhizi nabangani uyafika la. Oqala ke umuntu amaziyo la ubhizi nabangani nestrade nana akakhona ukuthi ahlale phansi. Kumele mina ngiphekele yena.
bengengikhona. So benye kukhona wena uqetele ujolo iwane. Hey. This thing is simple man. Le bana ba motho nna ke bona le mathata. Wena go bala le di ex ka baka la rona o tima dijo. Akere and wena no se a worry behavior ya wena e tshwara Aus Lerato hampe. Jalo o saretse so. Wena ke batla o stop ntho ya o ya o ne utlwane le di ex tsa Aus Bull. O tlo gona we stop ntho o di tlwalle like ba gona we stop as long ka change ba gona ho ntshwara hantle jwale ka o sua hae a ska ntreata hampe le ntho ya go ha tswa jwale mbusi o tla le chomitse ba ke go betse nna busi ba nka jwale o ba o tla le di ha fitla o tla le chomitse hae o tswa le rata ha ke rate ha ke rate ntho e etsang jalo bona mayisisi njengoba uza ukuthi usisi wakho uthi uthandana nama ex wakho ince ukuthi wena unokumncintsha ukudla uzana bangani kuri ntho tsa di etsang o di etsetsa revenge ha ka thulala sheba bana ba motho ba ratanang but le gutiselana ka di revenge lona le di sisters antlantle lena le lerato but o mong ha o ka bana ha gone o jwetsa o mong a mo face o mo iphutsetsa ka revenge so my sis wena o tlo itlwella ntho ya go tshware ngwana heno hampe na ke batla go stop this thing ya mo tshwara hampe le ona le dijo ke re le o ka be a ke tsebe manwa ba le lentwana tshwantse le share le bana ba motho ke re ba bana ba motho ba share hlo ya tsi wa nkutlisisa so ke sa tsebe lona wa le wena my sis tshwantse o share le yena ntho ngwe o itholang ke ngwana heno mofe o tshwa ngwana eno ka lapo le teng Never. yeah but le wena o tlo itlwella behavior yo go mo tshwara mpo ne o tlise le bagotsi ba hao mona le tlo tlala le tswa majalo bane ke tjagatang tata lona le hantsana tshwantse le mohlompha ke phela masizela ngifuna ukuthi uzikhulule ungasabi nalento ukuthi yazi usisi nanomi Joseph Basco phambili solo kathandana nama ex ngifuna ukuthi uvule inhliziyo uzokhona ukuthi uthande umntana kini njengoba wena uzithanda naye ngicela stop lento ayenzayo because like nabantu basibuka kabi into ezikhulunywa ngabantu la estradeni azikho right like makunento errong engiyenzile uRato makakhulume nama ngibeke phansi asho ukuthi into esone so ayikho right mncane uRato kimi and ayikuthi ngoba nje mncane umuntu omncane uyakhona ukubonisa umuntu omdala amtshela ukuthi okay into esone so ayikho right ayikuthi nje uRato enze the wenza ngakho siyahlekwa la estradeni wonke umuntu uyasihleka sometimes sinokuthi masidlula uvuka ukuthi abantu bakhuluma ngathi so ayikho right lento le and uyazi ukuthi ubabethu akusiyo umuntu onendaba nathi like nje so masingazukwazi ukubamba nathi nasithu ayikho into ezolunga so itse ke fihla mone se ke tjagetse kena ditabeng bomme ba lona ba ka bana le sheremme ho etsetseng ka mama o wa go mama gope wa mama wa tshona wena wa ha o se go lesotho mamaka o ko lesotho yena mama hao o sa le moholo o sa le moholo man batho ba bole mana ke le tloleng ntho le etsang bo maisisa ke le bana ba motho pele ke tsamaya mo ke sa tsebe because of a ke tsebe ha ke tlo le sia mo le tlane le dule or le phele accordingly to the way ntho tse re di buang mo ke sa tsebe le ona mohlomong ka re man ka re le mahlokong le babedi una le o mong ona le enga ya le mama ona le enga ya mang o metsa eng ke sa tsebe le ka khona re lona le tsame family counseling le attend di sessions le two kana go iwane le as the sisters tsa family singakhona ngikhona ngizotshintsha nje so wena o ka tsama family counseling o re le di sisters ba le counsel go phedisanang so le bana ba motho o tlo gona go le wena o move on o tshwarele ngwana heno o swa ngikhona just like ena mangashintsha nje nami ngizoyekela utshela ama ex so o tshentsha jwang sentsane yena ana le enga ya go wena o no go bala le di ex ya ke re lokisa yona ntho gore a itokolle o bana ha ya counseling ba tlo mo counselor a o tshwarela qetele yena sa o tshwaretse go tlwa botibong ba pelo ya hae yo ngizozama ukuthi ngihambe naye so my sister go tlozama phela nna nka sekwale show ke so tsebo rona le bo Gucci tshwantse go thuse tshwantse re etse eng phela ke batla ga ke tloa mo be ke tseba wa thusa hala le OC na re lo letsetsa ntho sharp ke tla gona go tsamaya counseling bo my sis nna ke tlo kwala show he so ntho tlo etsang yena batho ba baholo gore ke a bona gore le bana ba motho ba ratanang ba keneng fela ke satane mo le mo but ntho ke tlo itshong fela gore re tla le thusa gore le tsamaye family counseling le two le attend kana go iwane ane mo ba tlo le rutisa gore ntlantle bana ba motho ba treatwana jwang bana ba motho tshwantse le phile jwang le o mong ana le mathata tshwantse o voice out mathata ha o jwang la nkutlwa ke kwala show ya ka he wait king guys ke a bona gore la bona he ane ska re fihlile mona ka Ausbuli le Aus Lerato le bona re itse re fihla situation ne se sharp itse re fihla Ausbuli wa tshwa sa king Aus Lerato tshola di ex saka but ska hanentse ke thola ke sheba ntho ke notice go wa sa king ke bana ba motho ba ratana but o ka wa thola wa sheba hona le dintho tse keneng pakeng tsa bona ka baka la Aus Lerato wa tshwa itswa a tswa lesotho a tla mona Ausbuli o ile a qala motima dijo e ba Aus Lerato itse wa tswa king ska ntima dijo ke tlo molaya ke tshola di ex sa ha o ka wa thola wa sheba bana le Lerato mara ne ba layana but re le Josie Bascop ke boikile shogwa tsa king re ba thusa ka go bona hantlantle ba tsamaye family counseling ba tsamaye ba le thusa ka di sisters ba le gona ba cancel ba jotse go tshwantse ba phedisane jwang o bana le ka re le na sheba bana le mahloko o mong na le bohloko ba go o iswa na mtima dijo o mong na le bohloko ba gore o iswa hayo tjola di exile so ha o le jwalo ba tla tsama family counseling rona re le Josie Bascop re ba thusa gore e tlo gona gore e be di sisters ba bopane e bile ba bentho iwane so le wena mo if una le mathata le di siblings sa hao bo abuti ba bo mamang o ska le bala fela gore emailele ko Josie Bascop to today ho bane bona pula yana pula ha eno hona le letsatsi ona nix re tlo make sure wa thusa hala I'll see you in the next episode yes babe